something for Christmas time. I don't know what I'd buy for her. I think I'd buy her a rose, so she can wear it in her hair most everywhere she goes. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, castello año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, castello año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, castello año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, castello año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Yes, naimbag gabi katayuanan na minakabsat. Thank you so much. Sin kayuanan pa nagtutok iti Victory Band Live Jam. Yes, it's a happy morning to each and every one of you. Kasamitan ng nangruna kay ni Manager Jenaline Turate Casarieda. Also to Carl Jane Gaya, Ate Josie Arisa Tabukbuk, and Ninang Mel Dagnier, Sir Ray Kudal. Good morning, sir. And to Babes International. Also to Ma'am Maureen Galarza de Palog. Good morning, and Ma'am Amelia Gaya. Ayan, happy morning to Sir Jackie Wallace. Also, kasama natin kay Besyo John Lloyd Dilaga from Batac City. And to Ma'am Michelle de la Cruz. Yes, good morning. Kasama natin kay Ate Marilyn Maneha Ellie. Of course, Ate Vilma Pusag Maneha to Jonaline Paguyo Antonio Castro and the Ringsag Dinaw Ideas. Good morning, everyone. Yes, ayan na yung bag ng oras sa'yo. Gagawin ka nga kabsat. Ayan, para katagijay. 6:80 to 60. Ano dito? Sabay. Ako. Kasano mo kami ito monitor musika? Ang yamang kang bash. Yes, ayan, nagyaman naman kinil. Siyempre. Ang muna lang tan Wow, ayan. bash. Pa-surprise. Na-surprise na nga talaga si Ka. Medyo today, tilwak tatay ngam. Sayang, insublik. Ayan, thank you so Ano data? Stick Ano data? break. Awan. Share mo naman. Awan. Awan siya, di pagpakita kay Melvin. Dito, What's that? engagement ring. Aping arod. Nagdangkal. Oh, Engage. Sil- Sa bali-balay na? Nagdagkal ka Silver. muna. Silver. Nangina dito silver si ka. Silver, Oh. dito si Ka. Pera o kahon? Yes, ayan, kapkablaawak man ti The Babes International. Kasama kiniani lang ko, Josie Erice Tabukbok, and to Manager Jenaline Turate Costaneda, and to Isa yato ma. Castaneda. Kastarot Castaneda. Oo. Manager ka no, Costaneda. Iso nga ro, di mo di Jib, Castaneda, 3 points. Oh. Stepping mo, stepping. Pero nga nakaragsak ni Justin no Shakti. Agsa usik. Kababay na ko na. Wow, no, di ba? Sumao ka just stay. Nagmayad dahil ilang agtatasi ka. O, kasi tilangati hanga nagdigos. Oy. Oy, bakit mo lang ito susto Apa. Yes. Hanag talaga nagdigos na kayo. Kasabi ni Ma'am Gretchen, thank you so much for the stuff. Apa. Wow, best Gretchen. Talaga nga, nakabimbenas ni Ma'am. Oh. Ken kasamitan Beshi Sue Shines Valencia and to Bebe Sherry Shimei Suarez. Yes, Bebe, hello. Napan nag-shopping si ka. Wunsi ka. Sana all. Bebe. Bebe. Pasama. Sama. Yes. And Ma'am Amy Semana, happy watching. And to Sir Philip Manibog, kani Yes. Sir Bong Ramos. Yes, hello, hello, Sir Bong Bong Idol. Ramos. And to Sir Uh-huh. Napi Morales and Ma'am Cherry Morales, hello. Mama. Sika. Ma'am. Ni Sir Richard Pilar. Good Aha. morning, sir. Aha. Oh, And kasabi Ma'am ni- Neva Juna Kimuyog, hello, ma'am. And to Sir June Agustin. Oh, Yes! Agustin. Come on! Nagbibi na tabi. What's up? And to Sir John Lloyd Ilaga and Ma'am Josie Anak ko, Arice Tabukbo. adara Oy. Aguray kag sasaw ni Justin. Adara Makaring iranayo. Makarigur kasi. Adara Nagiti man te palang keran si ka. Hey, come on. Yes. Yes, kasama ka ni Kuya Tol Agustin. June Agustin. May saka mo. Ma'am Elsa Morales Badwa. Speaking of Tol Jun Agustin. Yes. Tol Nestor J.R. Alunday, hello. Yan. Hello po. Yes. Wow. Kan kasama tayo kay ni Ma'am Michelle A. Damaso and to Sir Nelson Mateo Colio. Yes, hello. Kasabi kay ni Ma'am Edith Pascual Ramil. Nagkumtimbagan ni Sir Nelson. Wow, nagpintas di kulkulagtit ko na. Wow! Siya man timang basa. Siya na na. Yan na na. Siya na na. Oh, di ba? Siya na na. Datati batsyong Ay, batyo. wow, kuna nakat guray. Denggo mo na lang Oh, sige. Wow, pintas ni kulkulagtit. Kanana. Nagpangit ni Melbing. Ay! Hoy! Wow. Oh. Huwag nyo kang damay dyan. Anak kinwa na dito, buhok mo sa Ah, kamay. Sir Napi Morales, hello.
Apay tibok ko. Ayan, kapkablaawan tayo man pa iti. Wow, kapkablaawan tayo man ti. Sinetch. Ni Auntie Erlinda Gabuat and Uncle Ador Gabuat. Team London. Ayan. Kasama di Team Tigers and Friends, The Babes International, Amiyan Boys, and Sky Blue Brothers. Ayan, kastamot kin ni Carol Jane D. Gayang buy-buya na itata. Wow. Nag-message pa ni Ninong Randy Agustin si ka. Nakuna na si ka. Nasapa nakita tabalasan ko kunan. Yes. Thank you so much, sir. Mas in mo na pa iso na mo siya. Insen na pa kinyak ti Di live ya. So nga na mo. Ay, naka-live ti gaya mo. Oo nga ro, bisat nakaamuha kaya. Thank you so much Ninong Randy. Napintas din yung monitor mo. Yes. Oo. Wow. Kaya nagablawan tayo pa ni I-slide mo Beshi Maylin Castro. Wow. Slide. And to Sir Jackson Lumilian, hello. And to adding Jess Martorano. Yes, hello. To Sir Mon Merera, hi. Wow! Ayan. And thank you also, Mami Elsa Morales Baduan. Naglalapsak kayo na ito. Wow! Ay, dagita man ti pang bungad nga bigbigat. Thank you so much. Napintas no what ti ti bungad na. Wala. Wow. Numurela ka na nakigtut ni Beshi Edith Pascual Ramin Apa. pa nagsaok si ka. Apa. Kumikigtutak kami si Aman talaga si ka. Puro isak nagigpo. Aman urewan mic na dito si ka. Kasi naka-speaker. Napinsa. Wow. Awan arasaas na yun. So nga, suabe, anusam no kwa. Anusam niya isa. Naruwam ka dun si ka. Na-break in ka na. Hoy! Kasi John Michael Guillermo, hello. And ayan, ag-request na manlanginan kung na po nagsapat. Ma'am Mama. Kusilapan kasi. Yeah. Mama Socials Valencia, madipe nagdigos ni Melbain. Talo aldawen, imbaga na kanyak. Aman, mamati na Oy, kasi. baga na pa lang. Iso pa lang ti side na deta. Naringan no ko ni. Uy, sika. Naringan naman ang may. Ang mamalisto na kamararingan si ka. No idol ka. Maaringan Oy. na. Wala kasi talaga si ka. Aman. Sa Uncle Albert Andres. Ayan, ingat, Uncle. Yes, Ninong Albert, One. ayan, pray for tabtabagan. Ayan. Ayan. Sabi ko Yes. mata magiging okay din ang lahat. Oo. Yes, anos-anos lang nga po gagayim kayong kakabsat. Ano sampay lang tagbuya kanya may Uncle? Wow. Sir Philip Manibog. Ninong Yes. Albert, ano sakpay lang timagmag na. Ay, surprise is coming for Christmas! Kala ni Sir Philip Wow. Pandibo! Yes. Sir Philip, madyak kaya ti Master Surprise. Mati ka absent na to yung sika. Adahe blood na. Madyak talaga, agsakit tultul ko si ka. Wow. Isa nga, dapat awan absent. Teg absent, awan, madidakan. May soup. Ikariga. Sir Philip, doon ano, deta tayo sunod tumay ka. Isang daw may tao. Isang daw lang, di umay mi na. Isang umay mi Awan lang. na na, ano kwan. Bye-bye. Iduling ko rin pati lechon. Lechon. Hello, Ay, ading Angel Guillermo. Hello. Yes. Oh, kunan ni Sir John Agustin. Tol, lawlawag ang mana deta, hilo. Ana? Hilo, mga tol, kunan na. Agilo. Ay, hello ka na, sika. Yan lang tayo Ay, hello, magpaga. hello, gaya. Nahihilo ka. Tamo ko mahiril. And advance happy birthday to Ninong Rene na TV Dadayan. Yes, Isang nanto ka no after lunch day pang jabi tayo no biga. Yes! Oy, Yes. kabartyan na kinipapan ko sika. Agawin. Yes. Agawin na ko rimaw. Ingkapay tatan. Ay, kablawak. Ingkapay tatan. Kinakpay lang ang sika, baka hindi quarantine dak sika. Ama lang tagaban na ka. So, ay quarantine. Narigat. Yes, kain kastameten, kablawan tapay ni John Alexis Dumanico Duldulao. Ay, madupat buhay dahil to Spain. Wow, Wow, thank you so hello. much. Oh, kung sa ni Sir inyo, Mon ha? Morera, pagsalitain nyo naman yung kasama nyo. Oh. Dakay Pati mo kami makabagi dito. sika. Sa okay nga sa ungamin. Ay, kastapat ka din, hindi damdamo na aya. Wow. Pati makabagi. Oo. Nung Kung kunangarog ka- umuno kung- na kami Mga na. ron. Kung kunangarog ka, ala, kastoy agay. Ma-imagine na dyan nga na hindi. Ayan, imagine. hello. Kastamat Oh, ka ni oy. Auntie Heidi Rochelle Cabanang agbibuya itata. Tatay kanupay nga gababang. Suda kini Auntie Ami Semana. Imbag kini Justin, dadabiyag na. On, Ano si ka? Marami po titingga na data, awang biyabiyag mo sika. sabay chat-chapa yung nag-shout out. Ay, Diyos ko. Meron na. Yes. Oh, you know. Kablawak mo pa ni nadungo nga father ko. Happy birthday. Tata? Yes. Lumakayan. Hindi ka lang Makipod si ka. Hindi ka lang nang ipakasto yung mati. Oy, awang pay si ka. Inta makipuds ka no kung ana. Hindi ka lang nang ipakasto yung pansitan si ka. Awang pay si ka.
Di ka madlaw dito yung bagi ko. Medyo kumot-kutong ako. Okay. Tawang makano. Very good. Di mo mag-iitag kasi sexy ka. Wow! Thank you. Matinag ka. Basit labanag ko na, bench. Oy! Katasas naman. Manang. Stay the same. Oo, magbaka kasi ka. Aw, sige. Oy! Kanta day dyan, napintas. Oh, stay the Stay the same. Stay the Oh, same. correct si ka. Wala nagat, don't you ever wish ko na. Ayan, kablawag pa ni ka nakakmet nga ni Chelsea Geneva from Kurimao and Kuya Bamboo Tree. Hello, Kuya. And to Ma'am Nerissa Gusinez, share ko gazeta, agbalbalandra dati. Sir Ray Kudal, hello. Ang ko na ni Suabe Tay. Kunamat kuna na siya. Sige. Ipadlaw na unay nga na, binanlog ng dirabi. Data ti pakakita very supportive husband. Aha. One. Oh. Siyempre. True. Oo, dilawan na amin. One. Abo dirabi ka tinulungan nagpenga naglaba day ta. One. Ang guna na kanya, dirabi eh. Lucia. Oh. Dati ko na nga, for rich, di ko na in good times and in bad times. Wana. Wow. Mga sawa. Itila bandera. Wow. Taisut kagustuhan. Ayan. No, No agul-gul. Agramas. Agul-gul nakmut. Aginulgul kam nga dwa. Di ka ulit ka makapawang boses, di ka ulit si ka. Kami. Huwag nga ro. Aging ginalgal kami. Sir. Ma'am Angel Guillermo na yung bagabigat mo, ma'am. Kasamitan Yes. ka ni Sir Jackson Lumilan and to Uncle Albert Andres. Hello, Uncle. Yes, hello po sa inyo. Hello to Boss Russell Ladja. Apaw. Ay, Wow. nakita ni Russell tatay si ka. Oh. Ita sangot ti simbaan. Nakinuha na. Dinaglang nga pinansinan siya. Oy, si ka Russell Ladja. Pansinom kami mo Pansinan mo, basit ah. Ilibre mo no kaplete Makita kanto lang, di kanto pampansino. Tiririt. Wow. Ma'am Ringgorel, No, inroar ko Yes. pwede ito may isang imak. Ay. Hi, kunana. Hi. Ay, kung nakikawan na ta si ka. Ay, insnab na ka. Istabero dati Russell si Ay, ka. babawi tayo nga rin shout out. Awan shout out. Aman, di babawim. Joke lang, Russell Ladja. Hanggang buibuin Russell. Ayan. Aha, kablawag pa na Uncle ko Benjamin and Auntie Joanne Semana Buyad from Hawaii. Oh. Thank you so much sa pinagtutok Nakay yung mag Auntie. ngamin. Kuno ni. Adalang orte rules and regulation tayo. Dapat, sinaglilima. Oh, ibasa mo nga rin dito. Sigaw mo na. Siya na na. Oh, deta ni Ma'am Jonel Takmo. Ni Ay, Sir, sir. Sorry, ni sir. Sir Jonel Takmo. No, dagita nga bamba nagipabasa yung kanya. Ayan, nag-sexy ni Best May. Wow, maliit na bagay, sir. Thank you. Sinungaling. Charot. Apay, kagpapaiso mo si ka. Peace. Agpapaiso, ayan. Yes, kablawan ta pa Sir Jovito Lydia Reduca Sales. Ayan, Yes. thank you kay ni Ma'am Lilia Misay. And to Okay. Mami Juanita Manuel, kasama kay ni Sir Will Manuel. To Uncle Amarlito Manuel, Yes. Sir Leo Bautista, and to DJ Maharo. Burst pipe. Wala kumanta tayo yung kakabsat. Wa, Talaga nagungan 100 tayo si ka. Kasi di Agungan pa ni- takaran tayo to. Agungan ni Ma'am Janice Pascua. Nag-message ni Manager Janice Pascua. Oh, isot para pukkaw tayo, data. Agkanta ko yukot din ko na. Wow, isot para, di mo ka mo yan, isot para pukkaw. Wow. Won. Ayan, Kumadre Janice, thank you so much. Yes. And hello to Ninong John Carlo. Hello. Yes! Ayan, deta nga rin kakabsat. Ayan, continue lang nga po sa pasap. Ang kami kablaawan, handa kay man nga may naganan pa ilang. Ayan, Yes. inda kayon tumanen na kablaawan. Madamdama after apo dagiti. Naulawag ang mga men. Tano inaganan da kay amin apo gagayem kay nga kapsat awang makantame. Correct. Oh, kuna ni Mama Sunshine eh. Oh, nanak na na. Sika mangibasa mo lang narigat ti makabason. Haan sikat madi, haan di kasi. Amoy babasa. Yung bas-bas dito. Sir Bo Ramos, thank you so much, sir. And Tatang Romel Nelmida, hello Tatang. Yes, hello. Yes, dati man nga rin po damo nga sunatain kami manirok noy para kada katay amin asa nga pada may saman nga Christian song. Christmas polka. Hear the sleigh bells ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka.
thunderstruck, I will soar with you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you're God. No, His power in quietness and triumph. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you are God. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you're God. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and triumph. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you're God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you're God. I will be still, know you're God. Yes, agyaman tayo manen kakabsat. Agdatanggay ka nagkakadwa tayo manen. Nga agraragsak kita tanga aldaw. And here's our Victory Band theme song. Yes, kablawag pa ni Ma'am Amelia Gaya. Kasama din natin Marilyn Maneja Ellie. Sudatita Aurora Mercos Alejo Martinez. Ma'am Hilda Cadag. Beshi Ronaline and Auntie Sylvia Turate Dumonico. Happy watching to all of you guys. Ring and ring na
Tumunggal may sa tinggan buyain makika't katawa na isang sangayan man a programa amang paisip mang tetiliw-liwa may sa banda may sa pamilya isuday tating kami pangpangruna abinuyugan nagkakasambit o sunsunada at paay kada kayo amin ang sangapada one family, one victory you can na papagayang me one family, one victory isuday ko itirag sa amin one family, one victory isusumbang narapaami one family, One family, one victory, one victory, one victory, one victory. one family. Yes, hello also to Ma'am Cherry Lucas Salas, Ma'am Marie Awitan, and to Comadre Janice Pasqua. Yes, Ma'am Hilda Cadag, Besh Enram, and to Ma'am Crisel Moite, hello! Also to Ma'am Teresita Ferrer and Sir Domingo Giancarlo Nail. Auntie Marlene Maneja Eli. Hello also to my cousin Gertie Gonzalez and my friend Mark Raven Abalilla Bumanglag from Serrat. Hello! Mr. and Mrs. Harry Bueno, hi! Auntie Pinona Bumanglan. And to Sir Mario Tumbalan and Ma'am Lucia Bunwan Azerada. Hingenrik na tumunggal may sa tinggan buyain matikat katawa na isang sangayan man a programa amang paisip mang tetiliw-liwa may sa banda may sa pamilya isuday tanin kami pangpangruna abinuyugan nagkakasambit a sonsonada at paay kada kayo amin na sangapada one family, one victory Dipker pa na papagayang me one family, one victory isuday to'y tiras sa amin one family, one victory isunsumbat tarapaami one family, One family, one victory one victory. one victory one family one family, one victory Itkar pa na papagayang me one family, one victory isuday to'y tiras sa amin one family, one victory isunsumbat narapaami one family, One family, one victory one victory, one victory one victory. one family Yes, hello kablawak Ma'am Pain Ma'am Larissa Binoy Agliang. Kasama natin kay Ma'am Rosana Ruth Manuel and Ma'am Leia Pasqua. And to Besh, Marie Awitan, a friend of mine, hello! Yes, also to Ma'am Besh and Ram. Hello, And to hello. ating Leia Pascual, hi! Yes, kasabi kini Auntie Emelita Korea Tumok. Wow. Okay, damo man nga request. Yung kami man pa ipatgan para katigiti nag-request ka dating nga sonata. Nosi Balasi. Hello, Besh Ann Poroganan. Yes, hello! And to 155 eyes, hi! Yes! Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo basta alam mo lang tama ang ginagawa mo huwag mong isipin huwag mong dibdibin kung papatulang mo lalo ka lang aasarin Nosi Balasi
Sino ba sila? Hello to Laymar Licar. Yes, hi. And to Ma'am Kathleen Dumanico Similia and Beshi Giancarlo, Team Tigers and Friends. Ito ang Mami Silvia Duarte Domanico. Also to Ma'am Ruby Jimenez Carmelita. Manang Irene Galbiso Turate, happy watching. Ituloy mo lang, gawin ang gusto mo. Gawin ang gusto mo. Mangyayari kung sila'y papansinin mo. Talagang ganyan, talagang ganyan. Huwag mo lang patulan. Wala lang magawa, kaya sila'y nagpasagaya. No si Balasing. Sino ba sila? No si Balasing. Sino ba sila? Yes, and 172 eyes. Ayan, hello po sa inyo lahat. Please stand by lang po sa mga request ninyo and we will play it later on. And Hello. happy birthday also to the baby of Laymar Licar. Ma'am Ate- Vilma Pusag Manay, hi. Yes, hello auntie. Ma'am Rosana Ruot Manuel and Grupo de Lucano kaya Lucana Dintero de Lubong, hello. Ito ang Jose Risita Bumbok, hello. And to Ma'am Heidi Pusag. Happy watching. Ninang Silvia. Ninang John Pantalion, hi. No si Balasing. Sino ba sila? 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 Ma'am Lilian Misay, hello. Ma'am Ringurelma, hi. And to Sir Leo Bautista. Alright, and so happy watching to Ate Vilma Pusag Maneha. Yes, hello po sa inyong lahat. Ayan, enjoy watching Ma'am Larissa Binoy Agliam. Alright, sa Balipengar nga, pagsasalaan iti kaatuan. Yes. Yes, ayan nagpablawan tayo pa ni Ma'am Gina Lozano and to Ninang Melda Agnier. Ayan, para kay Mr. Pogi. Para kay DJ po Pogi na sponsor si Tia Victory Live Chat. Yes, Uncle Amorlito Manuel, hello, happy watching Uncle. Maludit ka man manong, ipaludit mo man, na isip mamatang. Pagparangin man, kalit mo may nakaparan, mag-aabok kairik na, ipatak ka balasan. Ikatakder mo ang iyaran ng tae, nagtahe ka manong magapabang narbaruko. Harapap na kati, siya sino man nasabo, may kapunta lugadi, nagwabukan manong. Nagwabukan manong, pumalunit ka man. Umisem ka man, di mo ka di paida. Nagwabukan manong, gumingat ka man. Italia mo man, tanaamu arupa. Hello also to Sir Richard Pilar.
Kasama natin ni Ma'am Kathleen Semilla. Yes! And to my mother, dear Melda Agnir, Ninang Marilyn Pasyon, Ninang Mary Santiago, Ninang Jan Pantaleon, Kumadre Janice Pascua, hello. Ma'am Ruiz Jimenez Carmelita, hello! And to Mama Aurora Cu. Ma'am Nerissa Agustines, Choco. Among kadi, no di ka makita. No di ka makita, mas na ay pirit na. Alalino geti, rurut ko kendura. Nuwada imnas, ay nagkasarsarita. Taang papata, nga po daw ang ipin mo. Mga alino, ageba-geba ang puso. Mariribukan pa'y unay tinakin ko. Nuwin to na nua, mamumutitingnay ko. Nagwapukan manong pumalunit ka man. Umbisem ka man, di mo ka di paigang. Nagwapukan manong tumitlat ka man. Italya mo man, tanaa mo arupang. Hello to Sir Joel Ramos. Yes, hello sir. Kasama kini Ma'am Helen Grace Menor Alipio. Yes, and of course also Uncle Amarlito Manuel. Sabi Uncle ni, Amalito, hi. sabi ni Sir John Paul. Ito ang Mary Santiago. Sir Ray Cudal. Mama Arsenio Veronda, hello to. Nagwapukan manong pumalunit ka man. Umisem ka man, di mo ka di paigang. Nagwapukan manong kuminmat ka man. Italya mo man, tanaa mo arupang. Yes, kausapalawan kay Pay Ma'am Lilia Bisay. Ma'am Larissa Agustines Seco Gaceta. Aha. Agnanayo kay ayaten ka man, may. Wow. Yes! Anday ta ibakbag, anday ta Sir Leo, ano request mo? Oy! Sabi ni Sir Edmond Agustin, watching from California. Sabong kenayan kaya'y paitigasan. Nagsabong dahil ikaw kerigan. Awalae mauray kuma, ikaasin kaniya. Nudilain talang ang mamabuy-buya. Manipot pa idisi katay pimana. Bilang kutikat sa tinanda. Sa nga pulo ketaluti, mabilang itimayo. Si Mang Pekabiyag ko siya kay lilipat mo. Ala, bigbigang mano siya metladayri. Dahil di kinaitam sirok sa lamagi. Agsangsangit ay tay pusok no. Malaglangit ko dagidi. Dahil di ayan-ayat sirok sa lamagi. Hello to Sis John Paul. Auntie Remy Dalia Ruiz. Happy watching, Auntie. And Ma'am Marian Fiesta, kasama kini Adang Lea Pascual, Sir Ray Cudal, hello. Sabi ni Ma'am Helen Grace Menor Alipio. Ma'am Debbie Jane, hi. At to 186, ayan salsala tayo aming kagagay kakapsat. Sabong kenayan kaya'y paitigasan. Nagsabong kailin na tukerigan. Awalae mauray kuma, ikaasim kaniya. Nudilain talagang mamabuy-buya. Hello Sir Edmond Agustin. Manipot pa ibig siya bigladayri. Pinil-bilang kutipet sa tinalda. Sa pulo ketaluiti, mabilang itimayo. Si Ma'am Pekabiyag ko siya sa'y nabuksit mo. Oh yeah! Ala, bigbigan mano siya metladayri. Sir Judy Galamay. Di kinaidam sirok sa lamagi. Abay! Ang sansangit ay kipusok no. Malaglagit ko dadidi. Dahil di ayan-ayat sirok sa lamagi. Hello to Akina Jedril Rayo. Hello kay kini Sir Junior Drea Tutar.
And also Ayan. to Uncle Amerlito Manuel. Yes, intay man si Igit, tibay-bay, jay kurimaw. When, hindi ito pumasyar ka kabsat kay Yes. Darayel. Hello, Ma'am Nel Misay. Auntie Lalaine Kamangeg. Hello. Iri tiyempo tigaan en rabiin ananin na Intan tu adwa akas natarnaw ang kanta igil jay bye-bye Iti nalaw sa dagan ko Dudong de kastoy at tiyempo Agtugahan ko, dito'y katiyak ko Jay bye-bye, ket matmatang to Sadya'y aniyan aragsa Sadya'y awan tirigan Thank you for this star, Sir Will Manuel. Sadya'y makaliligan Jay bye-bye, ket nalina Happy watching, Sir Doming Combis. Yes, hello, Uncle Doming Cambi. Bebe Amelia Gayahan. And to Ma'am Mayat Abalos. Hello to Ma'am Wednesday Agurilya. Hello, happy watching, ma'am. Sabi nga ni Sir Enram. And hello to Ninong Alex Esteban. No di ka makita No di ka makita Mas na ay tuwirik na Kana? Alalino keti Rurut mo kura Wata imnas Nagkatas na sarita Sadya'y aniyan aragsa Sadya'y awan tirigan Sadya'y makalilingan Jay bye-bye ket nalina Sadya'y aniyan aragsa Thank you, Mami Victoria Morales, for the stars. Sadya'y awan tirigan Sadya'y makalilingan Jay bye-bye ket nalina And happy watching also to Sir Jose Bawit. Nasabi nga ni Ninong Alex Esteban, madaman sa Tikaldonay, da hiring refreshment. Wow, nagsidaday tumamukti ka to, guys, ka. Ito, day. Kapag Yes. parang nga makalipat ni Baka high Aisa. blood data. Kablawang low pa. blood si ka. Ano di da kay Tidan. Hoy! Itae manjay katuday Pulong na kumay payapay Yes. Sabong na tarisi magaysay Bunga na bete kay kumitakitay Kumalang mabali At balina kumaasingsing Na umay maibisli-bisli Daramdamay mo Diyak ko lumabali Kumalang pinyaka Urusin ka Uray na ganus ka Naganos talaga. Kakanin ka Uray na ataka Hoy! Ket kay pipuso Palumin na ka Yes! Ayan, hello to 190 eyes. And kablawang po yung Ate Gina Sarmiento Tariga, kasama ng Sir Jester Trump Lucas. Yes, isalsala tayo aming kagayam kang kakabsat 190. Ayan. Oh, wow! And to Vince Ortong de Sir J.R. Alunday and Sir Will Manuel. Thank you so Yes, much, thank you sir. so much, sir. Thank you so much. Itae manjay katuday Apay. Pulong na kumay payapay Sabong na taisi magaysay Bunga na bete kay kumidakitay Kumalang mabali Ang balinang kumaasingsing Na umay maibis ni bisli
Daramramay mo, biyag kuno mabali. Hello, Sir Benji Aguilar. Kumalang pinaka, urusin ka, uray nagalus ka. Hello, Ma'am Janet Asuncion. Kakanin ka, uray apat ka. Kito'y di puso, palumin na ka. Ken Kablawak pa'y Ma'am Lita Asuncion. Happy watching, Ma'am. Kasabi ka ni Sir Ray Kudal. Kastabat ka ni Tita Rosemary Guillermo. Hello, Mami. And to Sir Judy Galamay. And to Ma'am DJ Maharot. Hello, happy watching. Ito Ma'am Josie Bawin. Yes, para kalagay Jay. Nagagwapo kinapipintas. Yes. Sponsor tayo. Dengge manong, anyan na nagwapo ka. Aguyuguy na, nuisamot may matangak. Uga, tuong, ipusok kat maawan. Si kaawan sa bali, ngayon nagpagraywan. Denggem ading Ah. anyan anak pintas ka. Wera usog. Maguyugoy rignak Nuy sembot may matanga Rigat tuog Tuy pusuket maawang Si kaawang sa bali Nga inak pagraywan Di mo ako na ingatoy Ayat mangikulbo Siksikat pagkayo sanday Tuirik na ken puso Tuy ayat to napatin At nanayon ingat tanem Sana bareng-bareng na talingin. Yes, happy watching to Auntie Marisa Domanico from Pasuki, Ilocos Norte. Thank you Yes. so much for the stars, our Sir Will Manuel and Mommy Victoria Thank you Morales. so much. And Ma'am Mayat Abalos, hello. Dengge manong Apay. Anyan anak wapo Oh, kan amen. Maguyogoy reknak Luisa mo't may matsangak Higat tuong Ipusok kat maawan Si kaawan sa bali Ngayon nagpagraywan Denggem ading Wow. Anyan anak lapsat ka Parasite Maguyugoy rignak Nuy sembot may matangak Wow. Rigat tuog Tuy pusuket maawan Si kaawang sa bali Nga inak pagraywan Di mo ko maingatoy Ayat mangikulbo Siksikat pagtuyo sanday Tuwirik na ken puso Tuyayat tuwan mapatig At nanayon ingat kanem Sana bareng-bareng na talingin. Di mo ko maingatoy Ayat mangikulbo Siksikat pagtuyo sanday Tuwirik na ken puso Tuyayat tuwan mapatig At nanayon ingat kanem Sana bareng-bareng na talingin. Yes! Yes, Kablawan tayo pa ni Sir Ruben Madrid and also to Ma'am Charity Layugan. Happy watching po. Kasabi ka ni Ma'am Charity Layugan. Hello, auntie. Happy watching. Alright. Mami Isasala tayo. Oh, yes. Mami Rosemary Guillermo and to Ma'am Sherwin Betsy Casey Benz. Hello. Katak-katak kang mahibang Ang katulad ko sa iyo Biro-biro ang simula Ang wakas alay ano Ayaw-ayaw ba ako Ngunit yan ay di totoo Dahil sa iyo Puso ko ito'y binihag mo Katak-katak kang mahibang Ang katulad ko sa iyo Biro-biro ang simula Ang wakas ay palay ano Ayaw-ayaw ba ako Ngunit yan ay di totoo Dahil sa iyo Puso ko ito'y binihag mo Alaala ka Magigabit araw Alipinin mo'y Walang alinlangan Marinig ko lang Sa labi mo hirang Na ako'y iibigin Lagi habang buhay Yes, Kablawan tayo
pa ni Sir Sunny Vera. Yes, hello. Hello, Auntie Jonisha Mangrubang. Happy watching, Auntie. Aha. Sabi nga ni Manang Sayang. And Also to Sir Benji Aguilar And to Sir Ray Kudal. Yes, Sir James Demingsil. At ang katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas ay pala'y ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging gamit araw. Alipinin mo'y walang alinlangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang, ako'y iibigin lagi habang buhay. Alaala ka, maging gamit araw. Alipinin mo'y walang alinlangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang, ako'y iibigin lagi habang buhay. Happy watching to Auntie Jocelyn Durante Aguilar. Kasama ko ni Ma'am Ruiz Jimenez Carmelita. Ate Marlene Maneja Ellie and to Sayang. Yes. Hello, hello. Ma'am Lovely DJ Lumbo. Hello to. Aha! Thank you so much. Ang itang dapat ibal sa bilang kami manipaay. Kan kablaog pa ni Sherwin, Betsy, Casey, Benz. Dalpasan? Aha, nalpasan si ka. Diyak pa naglungot. Biti. Tatagla na narik na si kahang kapit. Under B. Lo. Pato. Nakas- Ay, Ten. Ana. Underby ko nakapato. Pato dos. Ma'am, DJ, pinagpampanunod mo tata si ka. Ay, sahang ka to, blablabat rabiin. Malamiisan na pala. Epektet na labi sa tihutak na. Wan. Apo na ita, naulawag. Nagulgol. Naulawag na tayo si ka. Pati panunod na ginulgol Baka da. napan si Mark Nagulgul pati kanta. baka napan si Mark Inji yung nagtiwashing machine. Siyempre puli-puli. Api ka nagsubli ko na. Kahit unak makakasagat, ay, baka paborita na dahil nga kanta ko na. Ah, talaga. Isot simrak na panulot ko si ka. Diyak amo na apay na ibalikas ko. Basa man dito Siya na. Ayan. Si gayam ni Justin. Si Net. Oh. Ano yung magana, Ben? Pa-request man Justin Bieber. You're still the one. Wow. Wow. Ami yes. Lang request si kagat kes lang. No, di- you're still the one ko nata. In love dito kasin ko to ya. May kamanit toy. Kasinsin mo? Wan. Ay, nagagwapo nga mo si Kabel B. Oy! Aman! Ay. Yan, among tibot na lang king ka. Nataytayag ka lang. Oh, syempre babasit isong na. Sa nakitan. Sabay ka nun. Justin di magkikita king ka. Buludok pa lang dito Oh, sige, bagi mo. Ay, kablawan tayo pa ni Ma'am Jocelyn Lagat from KSA. Yes, hello. Hello. Oo, Ma'am Leia Grande kasama kini Ma'am Rosario Alconcel. Hi. Yes, awan. Mama Ruiz Jimenez Carmelita, Ninang Silvia Turate Domanico, ayan, kusilapan ka man, Monas Angel, Konana. Yes, Yan, Monas. kastamot kini Ate Amelia Gaya. Happy watching. Yes, and to Ashina Agulay, hi. And to Ma'am Charito Soriano de Fonturum from Jeddah, Saudi Arabia. Yes, ayan, kapkablaawan da kay man, amin nga agbuy-buya itatangal daw, ayan, Awan awan labas labas na, na. awan kurang na, ayan, dakam timang sursurok, dakay timang sursurok. Okay, ayan. Dapo man nga requestin kami man, Pat Gan. And happy watching also to my Mom Susan, ayan, coming from Bebe Jesmar Terrano. And ayan, speaking, ayan, hi to Bebe Cherisha May Suarez, kasama kaniya Sir Bamboo Tree, hello. And ayan, dapo mga request, manibit kini ring sag dinaw ideas parparbok isagot man ni Melvin. Kada tayo datingan sonata. And hello to Ma'am Sheena Agulay. Hello. Yes. Ayan, isang sagot naman natin ang sonata para kalagay J 172 eyes. Di na minsan nagkita ta. Di na magkuno at ang nagayat ken ka.
Isumbat mo ket naluwag. Awan ko na nga ibaga kanya. Nalawag apar-par buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Nalawag apar-par buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Ni ay ayatin pinasakit akin na awan bibiyang ko ti paguyusa ay awan gaya kay mo dinga parparbuklaeng gayam dayta ayan. Yes, kablawan na ni Sir Alex Esteban. Madabat buyan natin Irene sa refreshment. Wow, umay ka naman kumanta si ka. Oh, dabagbaga na din. Ay, agpadaki ka ng uniforme. Ninong? On. Oh, Ninong! May kan ko na. Merry Christmas, Ninong! Yes, Bash and Ram, hi! Mark Megan Anthony Ninong. Dumlao, Gaya, hello, bebe! And Mega Sir po. Ray Cudal, Yes. Miss Gretchen! Di na minsan nagkita ta. Di na magkuno adan nagayat ken ka. Adan ko nak nakakulkulit Di ka. sungbat mo ket nasipnget. Adan ko na nga ibaga kanya. Nalawag apar-par buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Nalawag apar-par buklaeng tisumbat mo ta nakita akako'y kuyog mo. Ni ay ayatem, 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 ni ay ayatem. Yes, and happy watching to Beshi Ronaldin and to Rosario Alconcel. Happy Aha. watching po. Happy watching. Ayan. Sa palimang pa na request ng may pay kanya tayo ni Justin Justin Bieber. Bieber. Ma'am Marie Viada Ravina, happy watching ma'am and Ma'am Hilda Kadag. One. Isagsagot naman pa kin ni 184 eyes dahito yung sonata. Nang nangruna pa lang ka DJ nag-request ka dahito yung sonata. Yes. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubling ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. At ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa asahin, hindi ko sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang ako.
rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin ay hindi na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong mga mahal ang nagdudulot sa pag-ibig na di na magtatagal. At ngayon nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di maasahin, hindi ko sasakan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ako. Happy watching Timon Florence at Kang Pico Martin and to Sherry Manuel, Erica May Pablo. At ngayon nandyan ka na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Di ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay ibigin ka. Thank you so much, Mami Ines, for the stars. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw ako. Apo, deta tay si kaken siyak kunana. Musika, ngumwa. Nga ma'am, deta si kaken siyak nga kunana. Ado ti papanana deta. Si kaken siyak kat agsina. Kunana. Oh, sika kung check ka, agbyag ko na Wa- sika. Si kaaking ka. Sa balit na panunod ko kami. Yes, Sir Ayan. Billy Paraiso, Apo Sika. Thank you so much. Nagpintas ti paraiso Wow, na par- si ka. Wow, thank you for the stars, Ma'am Hi Gia Ate hi, Melorenzo. Gia. Thank you so much for the stars. Aha. Agud wa kam Wow. ijay. Napintas si Paraiso nga pilyedo. Wow. Napintas. Nga Madamo Madina. Mga nama Apay. din na. Good no. Agis iso. Charot. Paraiso nga ron. Dati Belbit pa sa way na Paraiso. sika. Am Good pampa good vibes. Amo dagiti pinag pampanunod yung tatada kayo datadapan Ni nyo. manang ay sign Nagalgal. Nagalgal. na alyan. Naalalikan. Yes. Yes, EJ Manersky. Happy watching kasamitan ka ni Mami Juanita Manuel. And dati timayab si kajak nakablaawan Oo, na. na yan. Patayab mo mo't. Pasensya na. Yes. Timayab dati monitor ko. Oo. Sa bali man pengod nga request. Patgantay man tikid daw da. Okay, ayan. Dati kid one. Na Paul one team. Kid down. Kid daw. Ayan. Okay, para man ka na dagiti 178 viewers sa'yo. And good morning to Ma'am Flores at Kang Pigaw Martin, Ma'am Janet Bawit Romualdo, and to Tito Joma Roberto. Request manibod kay ni Sir Ray Dancel. Yes! Ay, isagsawi ko pa dito sunod na Parkaligya 176 Eyes. Pagkatakit daw mo nga agnae tasibay mo di nakatagura jak may kari nga agbayag den nabiyak ko saan nakasidi nga bukod ko tiyadang ko among dayta
talinipat mo di ayata gapuken ko anang tadragsa ajak matutupan takit daw mo umanay ka di nga basul ko ajak labi na takit daw mo. And hi to Mr. Pogi. Amo when amo ano sakit adi ka makalipin ngam apay nga ta ano samkat di panubok pag sinain na di dalan mo kento'y dalan ko sikapyak ko pinagriro talinipat mo di ayata kapuken ko anang tadragsa ajak matutupan ta request yun sikawen sikati nagriru talinipat mo di ayata kapuken ko anang ted happy ajak matutupan ta request yun amok ana sakit adi ka makabuya nga mapayada nga nawan ti load mo pag sinain na ti dalan mo kento'y dalan ko. And thank you so much to Mami ni Saya for the stars. Yes! Yeah. And happy watching to Napchel Gonzalez, Kenny Sir Richard Abara. And thank you so much Ninong Randy Agustin for the clown. Yes, and to Ma'am Jocelyn Sustento Antipaso. Happy watching too. Yes, and to Ma'am Helen Andres Bawi Dita Marcos, Barangay Takiwag, Marcos Ilocos Norte, Philippines! Ayan, hello po sa inyo Yahoo! dyan. And to Lester James Lazaro. Oh wow, kumpadre, long time no see. No. Oo. Yes. Ipakasweet naman si ka. Hanapin tiri ko si ito, jak nakita. Oh, Sir Bamboo Tree High. Aha. Oh, dito ko sila. Ito yung nagmata ko Hindi sila. na taman lang nan. Ito yung nagmata ko sila. Para mawat-wat ko dati ka bukob ko si ka. One. Ay, request pa lang manipid ka ng Silvia Torate. Dumani ko kasamit ng kini Apay alam Sis Lea dito. Grande. Oy, bagim dito. O, ba't padasan taman na na? Sigatot manggawat, tinang ato na. Besh and Ram, kini Beshi Christy Almoite. Hello ka na kayo amin, kakabsat. Yes, hello, hello. And to Ate Mary Jane Tagata Solmarine. Happy watching too. O, timayag na kano ka dito. Oh, may Outfit ko kasi sika. Sigatot manggawat, tinang ato na kabsat. Ma'am Larissa Binoy Agliam. Sir Antonio Paulino, dito Quezon City High. And thank you so much, Ma'am Eugenio Macmillan for the stars. Imbagak meken kaiding anong gandang mo niyang sugling I am sorry tadya
may karing napalalong aming sakit na Day di namin duapin manaw ka Sa di ka pa'y pulos Kimita Wow! Isnabero. Tawin natin ng labas Nairuwam kong tinaguayas Sakbay ang malipatan ka Naming anuak nagparparik na No kumabiyag ko ang subli ka Ngem di naklata kinikita Intong nagsarata Kung silapan ka Ipasulit na to'y mata Ako bitakin ka Sakto pa'y pangato Ken ipababa Kastang tupa ng iparik na Ngagbiag at ngawan ka Oy, kasanto ti pumayakin ni Russell Laja. Oh, bawal agkusil-kusila. Wow. Kinusilapan laksika. Hello, Sir Antonio Paulino from Quezon City. Yes, hello. Intong nagsarata Kung silapan ka Ipasulit na to'y mata Ako bitakin ka Sakto pa'y pangato Ken ipababa Kasanto pa nang iparik na Ngagbiag at ngawan ka Ngagbabawi ka na bilis At nagbitutang I am sorry Damage has been done Wow, English. Bigmetin pangarap sa maipturan Kalpasan na sakit palawan Intong nagsarata Kung silapan ka Ipasulit na to'y mata Ako bitakin ka Sakto pa'y pangato Ken ipababa Kastanto pa nang iparik na Ngagbiag at ngawan ka Gayam kinagpaiswanan na Maililiwag latakin ka Baring no kabakin ako Nga arabiden nga Ito nagsarata Kung silapan ka Ipasulit na to'y mata Ako bitakin ka Sakto pa'y pangato Ken ipababa Kastang tupa nang iparik na Ngagbiag at ngawan ka Thank you so much for these stars, Mami Juanito Manuel. Yeah. Hello to Sir Junard Padron Rio Tutar. Oh, madlaw ko sika. Mm. Most requested naman ito ko silapan Musika, ka. gusto nga dinaktukos ko sila pa Wow. na. May matag ito yung pinagsasarong notice ka. Puro K. Yes. Wow. Oo. Oh, alphabetically. Mani po dito, La Union, ayan, ni Ma'am Napchel Gonzalez. Thank you so much. Tapos makadayotay sika. Dapat taga-vegan. Yes, hello po sa inyo lahat dyan. Dapat taga Nueva Ecija. Aha, Cebu. Agoo, La Union. Oh, di ba? Davao. Yes, kayo kablawan tabi, Mami Marianita Vigilia. Happy watching, Mami. And Kuya Bamboo Tree. Okay, sa bali pa yung request, ipaayman na yan ni Melvin Diaz. Just another, just. Just Ikaw ang another. dahilan maniwapay lang kay ni Sir Junel Takmo. Yes. Aha. Hello pa kini Ate Melvin de la Cruz Martin.
Mami Sheena Gulay, hello Sige to. iti most requested no, kunada. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Yes, ito yung gusto natin. Sa-shout ko kada kayo amin. Nga viewers, 169. Oh, bimba ba? Yes, napintas nga numero, di kita tay. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, Cynthia, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. And hi to Maulen Malnos Lacaba. Kasama kinindi ng Silvia Torrado Domanico. Sir Bamboo Tree High. Yes. Ating Leia Pascual. Ating Mark Anthony Dumlaw Gaya. Aha, yan makakita. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Yes, thank you so much. Hello to Manang Melvic Pitpit. Happy watching. And thank you so much to Ma'am Junel Takmo. Alright, ayan sa bali pa nga request nga may pay kanya tayo ni Justin Bieber kini Maymay. When, request man ni Ma'am Laring Alwag. Yes, laglagi pom. Awan Yes. tinagkurangak. Oo. Kasla diyang maaklo, kanakapukang uko, kang
kay sunayat ko. Jakman ninamnama Hamasuli suga bayang kaawan ko. Narupot man gaya daytana kemo kararwa ken puso. Di mo pinanuno to'y sakripisyo bigat ko ken tuon. Naragsak ka, di tasidong na palubusan ka ngaroon. Yamudong tengko, aldaw nga ang babawi ka, pamagawan ko diyak may panamnama. Nunang namaen, hadi na sa pulang siya kung tayo lipatan. Naglagi pem hawatin ng kurangan ganang pasulan. Tayo'y ayan ngain parik na kitawang umata. Subat mo masayang kilito pusok di sinugada. Hapkes ken panaas din ang linangan kagaman ang alila. Thank you for the stars, Mami Juanita Manuel, and to Sir Will Manuel. And thank you so much, Ma'am Larissa Binoy Agliang, for the stars. Happy watching to Auntie Eric Shelfador, Daisel Campaño, Ana Agustin, kasama kayo ni Sir Melvic Pitpit, Ma'am Nenet Lazo, Sir Alfredo Kakayuran, Ma'am Nemo Domingo, Sir Delphine Guillermo, and Ma'am Jessica Salmasan. Sinadyak sakay di tasidong na palubusan ka ngaroon. Yamnudom teto aldaw nga apabawi ka, pamagawan ko diyak may panamnama. Nunang namaen hangin akong kasapulang siya kung tayo lipatan. Laglagi pem mawatin ng kurangan ganang pasulan. Tuloy ayan ngain parik na kitawang umata. Kitiin subat mo nasayang kilito pusok di sinugada. Ang kiskim panaas din ang linangan kagaman ang alila. And hi to Sir Joseph Hernandez from Maui, Hawaii. Panaas din ang linangan kagaman ang alila. Alright, that was the song Laglagi Pemawat Tinagkurangan. Oo, ayan. Super duper
Galing daw ni Justin. Yes, thank you so much. Thank you so much. Aha. And ayan, kablaban tayo Ma'am Carmela Hababa, Ma'am Len Malos Lacaba, Auntie Victoria San Andres, kasama Yes. kini Beshi Girly, and to Ma'am Kathleen May Sahagod and Rochelle de la Cruz Bala. Yes, hello po sa inyong lahat. Ayan, enjoy Yes. watching. Aha, dati sumarunong nga sunata talaga sa ganaan ni Belvin Ang ganda. Sika. Makas-asawaan ka noon. Request pa dito yo, request. Request. Ipatpadas tayo. Siya na natin kantam dita. Oho, dayta. Dapat na sinuratan pa notebook ko sika. Yan na lang. Pinanguta, Oh, di kita diba? notebook ditan. Numakas asawa ka no. Kita nyo. O, makasas. Aray ko, sana kita gong. Dakkel tatakyag. O, sige. Siyempre. Yes? O, para ka dyan makasasawaan nga pada ni Melvin. Ayan, the request na nga makasasawa. Numay sa abaro ket makasasawa mga sawa di anak ti mangalap Wow. taisut magustuhan mangalap no agkamel nak Kasal kambal mo. agkamel kami adwa tengat rabi agriing kami aking kinamel kami yes numay sa abaro ket makasasawa mga sawa di anak ti doktora O, dita. taisut magustuha no agtudok akmet agtudok kami adwa hoy tengat rabi agriing kami agtintinudok kami yes numay sa abaro O, kapay. ket makasasawa mga sawa ti anak ti Bold Star Wow. taisot magustuha yes Bold Star no talaga. aglabos at met Bastos. aglabos kami nga dua yes tingat rabi agriing kami Ana. aglilinabos kami oy O, kagusok na Jessica. numay sa abaro ket makasasawa mga sawa ti anak ti cowboy cowboy taisut magustuha Playboy na Jessica. Nagasok no na yan. sakayak met Di ana. agsakay kami nga dua Kabalyo sika. dengat rabi agriing kami agsinsinakay kami yes numay sa abaro O, ket makasasawa Playboy na Jessica. Nagasok payat na. mga sawa ti anak ti sorbitero Oh, apay. taisot Oh, naimas magustuha na sila. yes Dadat ka no gusto sika. agdilpat akmet Ay. agdilpat kami nga dua Oh, payatas. tengat rabi agriing kami agdindinilpat kami yes wow Basan. yes Ulan naman ba ka for the first Oh, time shout sige Sige, siyak mga Di ba iba ka ro? one O, paano? Kapay. Ako nga atrasan, dagit ang banbana. one itipon tayo dita Agpampanunot ni Justin Datang sika. No shot ko. Kaya ma'am. Ha? Ingat nga itong bose. yes O, pumanunot ka no kaya kung may mga asawa Melvin. nayunan tayo tupay Baka kaya mo pa nga na yun ah. Lumay. Gura ka, ayuray mo. Mabitbitin na kung siga. Nabitin. nabitin ka May Sa abalasan. Apay. Ket makasasawa Tiana. mga sawa itim. Ana. Itinanod. tanod Aisot. magustuha Tanod tanod. Magatuta.
Agbatuta kami. Hoy! Ag binatuta kam nga dua. Tenga trabi, agriin kami. Ag binuta kami. Oh, yes! Oh, sigaw mo na isa. Oh, damat. Abalasang ket magasasawa Oh, anak kayat mo. mga sawa di may nga driver. Wow! Naiso Oh, magustuhan. dediyet Eta! ka. No ang cambio, ang cambio ang Wow! ang kinambyo kam adwa. Wow. Tenga trabi Agriin kami. kinambyo kami. Wow! Sigaw mo. Tama man. May saak Abalasa Ana. ay makasasawa. Oh, ang mga kasasawan siga. Mga sawaak, di aglakot barbecue. Oh, Barbecue. Ay sut magustuhan. Babsog. No agtudok. Ah, wow! Kakme. Wow. Agdudo kami. Adwa. mahilig si Tudok tayo di siga. Tenga trabi agriing kami. At tintinudok kami. Come on! Mais. May saak Abalasa. Ket makasasawa ak. Ana! Oh, dito. Mga sawa ak. Di may nga pulis. Oh. Is. Taiso. Kagustuhan. Naama. Nung pumalto ay itulok ko. Agpin. Sa paltugan ng tirabi. Wow! Tenga trabi. Agriing kami. Palto-paltugan na kon. Lumaysaak. Ah, Abaro. Ay, ana. parumanan. Ket makasasawa. Oh, Tiana. ana. Mga sawa at di anak ti musikero. Wow! Oy! Daiso. Agturot-tot tayo di siga. Panguswak. Tumurot ko teta. Luwag ramas. Ah. Agramas kamet. Ah. Agramas kayo. Adwa. Tenga trabi. Agriin kayo. Agriin namas kayo. Oh. Sama. Yes. Lumay saak. Abalasa. Ah. Ket makasasawa ak. Tiana. Mga sawa ak. Di may nga blowings. Blowing. Taisot. Kagustuhan. Tay blowings. No ag puyot. Ag puyot ak. Ag pinuyot kam nga dwa. Yes. Tenga trabi. Agriing kami. Ag blin-blin knowings kami. Oh, dapat kanya. Oh. Lumaysaak. Abaro. Ket makasasawa. Ana. Mga sawa at di anak ti musikero. Daiso magustuhan. O, gitara. Ana. No, ako reng akmat. Ako reng kamadwa. Tenga trabi, agriin kami. Aking kinurong kami. Yes? Oh. Oh, oh, dabay. Abalasa. Ket makasasawa. Baka tutok Tiana pa Justin. Mga sawaak, di anak ti manalo. Manalo na. Ay sut magustuhan. Okay. No agarado. Agarado. Agarado ka. On you, what's new? Oh, diba? Da-step na. Tinga trabi agriing Oh, kami. nagdana. Ay agin narado kami. Ay! Yes. Mayato. Lumay saak. Oh, dapay. Abalasa. Apo, dahita, nagnanam. Kin, anak. Nakasawa ka. Mga sawa at taga kuribao. Kurib. Daiso. Magustuhan. Suwabe, patutula mo. Tu agdaluyot akbet. Ay so. Agdinaluyot kamadwa. Dahita na. Tenga trabi agriin kami. Agdaldaluyot Speaking of daluyong, no may saa, Oh. abalasa, Ana. ket makas asawa at Tiana. mga sawa akim. Taga. Aguray! Oh, nalpas na tayo di kwan dagitay kwan. Na, Tay lugaran taga ano tiket mo? di kaya ito kati, di tingat balasyo taaw. Ayan na. Ijay, tay Sisid Marino. Ano naga na di jay? Siman. Ayan na. Oh, Siman. Siman. Oh, sige, Siman. Nusyak to, balasang, Hello, 201 viewers! Mga sawa at may sa asiman. Oho. Taiso kagustuhan.
Apay. O agsisit ay agsisit na Bato. Bato. Sinisit ka mga dwa Wow! Tenga trabi pagriin kami At sinisit kami Yes! Bansa ka. Abala ka, ket man kasasawa Kahit ko step ni Justin mga sawa akte aglakot bisukon. Anak ano? Ay sut magusto. Anak kita! Anak ti. Huwag sultok. Sultok pa. Anak ti Bisukol ka, no? Agsultok kami. Agsultok! Adwa. Siyempre! Nga trabi agriin kami. At sinuntok kami. Wow. Stop yung man Aray ka mo. Stop Oh. Itatak lang nga mo adagayam ti anak ti bisukol ta dito Oh, siyempre, umadang oras yung Bisukol, no? Di ka anak. Ako na, ano nang anak te tembagan ako. Nang ako te bisukol ngam no siyak to. Agasawa. Ket makasasawa ak. Ay, teka no pa nag-alala, biso ko. Mga sawa akti. Lakot bisukon. Ay, aglakot Ah, bisukol. Ate mo, no, anak ti Sika. Bisukol. Tamo ka anak ti bisukol. Oh, temang katon badge. Oh. Sino akin request dito yung napanti ti 30 minutes san sika. Ano, isa pa Siyempre, ini. Ado. Makinira ko sa pag multahan tayo mo ng Wow. singa. Pagbali ng tayo nga duwa nga page data. Wow. One. Oh, sapay ta na gusto niyo na kita asawa ang kakabsa. Yes, da kayo mouth. Anak kahit yung asawaan. Eh, di kita gala bukto kada tilapia. Wala Wow. ibas pabsuk Wow. kasi Kasi ka. mangalap ko na. Nalaing Hindi so nalaing mangala. dato. Oh. Nalaing dato Justin puro agasam ta barbecue itat Puro tutok-tutok sika. Agla Tumotok. ko barbecue. Damaga man tayo boyfriend na. Genesis. Baka mahilig tagtutok. Tumudusok ka. Madi mabisilan nga gasawa dati sika. Aglakot barbecue. Aglaklakot ti bisukol. Di ka. Puro amin makan. Sumultop. Siyempre. Sumultop pa sika. Oh, sumusultop kaya Wow, kasi. sumusultop. Sika nga rin data. Mabusog ka Wow. tayo narado. Uwan na. Oh, na yung mas tibisukol Oh, sika. di kita dilpat kada. Pati nga mabusog data Melvin. Ama, Labos. labos. Naut utak ni Justin. Ngam ngam ngam. Amon dito bagim sika. Bagim sika. Dilpat kada. Bolster ka da. Bolster. Ay kataglabos Wow. dito. Ingga na lakam kamul dati Gusto sika. nga raw. Uwan, temo Wow. ka aduti anana dete, di nga basik gaya. Oy, naimas kan Wow. bisukol ko ng Sir J. Nabayag din Ibon ang kanta. Ilaga. Wow. Oh, tanong baka tayo na pa sa mali nga request. Yes. Sa bala pa nga request. Yes, sapay kumaabot na nakipag pilpili kayo mo doon. Nakipagpipili kayo matasawaan nyo. Nagjay Tumbigat awang mo pa'y nun. asawa na dita. O, amo yun. Ato pagpilyan yun. Tumbigat man nun. Ayan. No, Wow. sorbet anak sorbitero, mayat. Wala. Dilpa. Oh, kablawan tapay natin, Violeta Rakuya nga, di na pa'y nakadinnan, lakay na. Oh, daitan. Yes. Oh, manang, Ana. dito yun. Oh, Ano? sa mali nga Oh. request. Oh, Daitan. dahil ti halibot kang kape nga makabulanan sika. Wan, nakabulan. Oh, mayatada ni Justin. Saktong-sakto. Gura ta practice, tayo ni Justin Ah, siya. Wan. takitag man no marasherens dito. Wow. Wan. Nalaing dito kung kunwari lang. Lay, takay. Bagi yung adwat ta. Wala na dating Una. Oh, para man ka na kita mahilig di Hollywood kan kapi. Oh. Can viewers na you 200. Thank you so much. Oo. Kapo ka dagay makasasawaon, ato ta nga makasasawaon sika. Adulaki di mapanagala bisukol Oh. kang dama. Oh. Boksingero ka no. No, agdanog naman. Ah, mat. Tiga rabi. Sika. Talaga ni Mama Sushi. Anda kalibot ni Justin. Oy! Yes. Ah, sorry ni Justin Bieber ti bagbagak nga From sika. the pop. Oh, sige, from the pop. Apay. Yes. Sir Ferdinand Mendoza, thank you so much. Oh, thank you for the stars. Alibot ni Justin. Melayabin. Amang pulgada na. Oy! Agpagpagag ni Justin eh. First time kami nga mangagkag. Oh, Awan pulgada na. Awan pa'y ti ulo na. Pag ko na. Pukok. Balabalayin na. Numalagip na. Wow! Agdilat-dilat. Agkatay no datuma. Was! Oh. Handa! Ana. Kapi ni Justin Okay na. na Ay saan? may sati ampas na. Abo, tapay ampas na. Yes, tapos na. O mabisin. Aglabutang iwan na. At apungan na. Ang mga numakita na. Na minsan nagsarak dadwa. Ni Melvin. Ken Justin nagsubat. Banda! Ay, nagkuyog daw si ka. Jai Olo. Ni Melvin nagnanay.
nana Ah? Daing iwat Ni Justin nagdardara Yes! Apay-apay, bakit ko na nitatangko? Itantag ka asida, ito'y alibot ko. Ayan di always mo, apay intulok mo. Agraman jay ulo. Anday ay. No ada ka jay ulo. Surusuruan ka, tapos Ah. munta tayo boyfriend mo. So, blatam. Ito na kapay nga sipsiputan si No, agbuy-buya ka boyfriend na. No, agraman ti ulo ko na. Agraman jay ulo. Ay, apo, dati manan. Dati ti pagdandanaga. Ah, Agdandanag ka si ka. hangka nga madanagan ta. Awamot ulaw. Amma. May isa. May isa dayto. Sa dalanan day amin dayto. Ah, dua ulo na dayta. Agraman jay ulo. Smooth. Bagpay kanya na si ka. Ay, imbagpay kini Justin ta medyo agdalo. Wow, dagos agdalo yun. Ni kasay di ka na shares ka graman jay ulo. Sentro, na sentro. Oo. Ay, sentro. Amom ngamin ni Sherens patumong. Patungkol na yan. Ni Justin pabuyong. Ni Aisa pabuyong. Oh. Agraman jay ulo. Kastat darakal si ka, bumuyong. Isot pinaipit mo. Pasul mo lang kay sumaninanang ko. Aban kalusot ang detatarakin mo. Kalay tingay kapit magisino na yun. Pinaside. Oh. Ano naman dati? Puro lagtiklay si ka. Apay, tik-tiklay ka. Apay-tiklay ka, Justin. Apay no, pumaasideg ko na ni boyfriend mo, tik-tiklay ka. Umadayo na ba sita? Itiklay na, ba't iti boyfriend na si ka? Daglan lalo nga Di ka di madina. magbabanag Kanila, mo. daglan lalo nga madina magawat. Hanata na ka. Tumiklay. Hanata na kabatay mo tito gawin. Balay ti bangkito. Yawan na. Lay nga ba, Justin Tuladong ni Manang mo kay May. Tao na isunto lang ti pagkaraglagi pa nyo kinyak. Agraman jay ulo. Ulo. Abi madayo ka. Mabutbutang si ka. Ulo. Mabutbutang. Anong tulang ano, no batuta di jim. Gure ka. Daglan lalo may tarayan na kasi ka. Oh. Agraman jay ulo. Olo. Kasi Justin Tuladong mo. Wow. Isot pinaipin mo. Pasul mo. Akay sumbat dinanang mo. Abay pinalusot ang day tatarakin mo. Taray-tay na kapik, mabisin no na yan. Pinaaside. Alibot na tarakin mo. Alright. Aha. Wycliffe Tagudan Navarro, hello. Wow. Ninang Josie. Ay, Sana all nagkana may kayo. boyfriend ka no si ka. Wow. Siya ka man kay boyfriend ko. Yes. Ma'am Vanessa Vihilla, hello, and to Sir Ferdinand Mendoza. Na minsan nagsarap na adwa Ni Melvin. Ay. Can just be Naguyod da. Oh. Jay ulo. Ni Melvin nagnanana. Jay niwat. Ni Justin nagsarsara. Oh. Apay-apay, bakit muna nitatakot? Ate Vicky Guillermo, hello. Asiday ko'y alibot ko. Ayan tingay kapit mo, apay itulog ko. Agraban ta Ulo. Ay, apo, ta sinangon na mo to. Ang penay pa sentro data. Pasangunta ka no kunana. Ano data? Slide data man ng Slide pa lang ka no kay Slide. Justin si ka. Amo, first step. Wow. First step. First step. Oh, forward. Oh, sige. Umuna. Oh, tapos muna. Sabay. agraman jay ulo. Oh, kailang. Damdam mo na pala data ah. Sa dagam ta sikat. Mild pa lang data o mild. 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 Awan stroke na. Agraman jay ulo. Oh, Ay, mild apo. pa lang. Nagan- Numapanto ijay Nagana hard. Hard. Ay, dito ba yan? Hard. Ah. Oh. Kaya mo hard. Ulitin tayo. Maulit Mapanti ka hard. si ka. Kahit mo ti hard. Mapanti hard. Oo. Anak, kahit mo mild, no hard. Hard. Stroke. Wow! Wow! Kahit nakalit hard. Dati di gusto si Hard. ka. Oh, Gusto. sige. Oh, hard ka no siya nga rod. Wow. Strong. Ipan na kanong riknan si ka hard. Oh, na hard na. done. Agraman jay ulo. Ay! Mawit lang si ka. Da kang view na no hard. Wow. Ay, hard. kambyo Sige. pa kayo. Primera. Agraman jay ulo. Oh! Nalain si ka. Oh, Sherens! Oh, buya ka, Sherens. Kitam ni. Practice mo. Awan pa'y anak na dahito ah. Mahilig.
Mahilig ka. Mahilig ka nagkape. Sino mahilig, Sir Joel Ramos? Anong tulangan ng Alis nga mapusur-suruan dito sila. Bunsi ka. Wow. Pag isa pa eh. Agraman Jay jay ulo. ulo. O pag dadagdagan taa. Agraman jay ulo. Olo. 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 Nalaisi ka! Ay, Pataban! Ay, Dahil sa. dati- Ano? No, dito nga kanta kay ganun, wag tugabo na. Tay sa bali nga mo, spy. Magustok si ka, magustok. Tay mo mo pa nga sa bali. Adapay mo mo. Ano nga moves ko, nga sa bali. Dapat. Apay amom ka, jak amo. Gusto lang kasip-sibutan na. Sige. Digi din surusurom kanya ka, madi mo isuro amin. Agraman jay ulo. Isot pinaipit mo. Asul mo lakay sumati na lang mo. Apay pelusutang day kakaraken mo. Ready make a pick, mag-isip mo na yan. Pinaaside. Hoy, wag mo. Sige. Apay na kumsi ka, Bel. Pinagpapaigid ka man, di taan. Pinaasidek. Mabutong si ka. Maltik ah. Butang. Wag mong hamunin. Bag mo ako. Talo kami tuyin eh, si Pawunda ka. Kung ano-ano Oh, kasi sige. yung pinapa... Wala ako sinababi sa'yo. Anong dadamin? Sinababi. Hoy! Kinabahan. Agraman jay ulo. Nagatayo si... Dakol ti agdang ko. Agraman ta ulo. Mild ya, mild. Anak ti taga Marcos. Lumang asawa, agti anak ti taga Marcos. Madita kaya datang si ka. Tsaka dito Noag! Agraman ta ulo. Agraman jay ulo. Isot pina. Agura, kanyo. Awa, Pasi matun eh. kanyo. Nawanong. Awa, di na ka makita si ka. Pinaasidek. Yadeg. Hoy! Yadeg. Yadeg. Lidag. Lidag kung kulang baybay, di ka bay kaya kaya. Hindi! Hoy! Matisi ka. Isot Aguray. pinaipit mo. Ana? Awan na ako yo. Awan na ako yo. Maang sanak. Ada electric pan. Wow. Awan na ako Makita si yun ka. ta. Wow, napasi kami na Belbel, naging babaeng ka Sige. lang mo. Kira. Madak kaya. Na. Ana? Kaya. Oh. Sir! Awa, nagawit pa lang. Hanga makabuya di dyan. Alibot na taraken mo. Wow, wow. Oh, wow! Oh, wow. Na oh, wow. Wow, wow. Yes, natagar pa lang ti Alibut ken kapi kakabsato. Yes. Sapay ta na paragsak na kayo malintat nga bigat. Mabalbal to. Aha. Ayan, Nagsakit. namin siga. Sige, And tapang hi to Sir Mar Andre Gomez dita. Malasin Dupax del Norte Nueva Vizcaya. Yes. Ako makadadayo tayo sika. O makadadayo dagiti rupropa tayo. Ayan, agyam-yaman tila unay. Kasama tayo Sir Ronald Borja. Oh, may amang kita ka-request itan Yes, Melvin, kung na ni Mar Andre, kakailiw ka talaga ate may. Amoy, jak amo no, ibagbagayo kinyag dagiti no request yo. Ayan na. Kakailiw ka talaga ate may kunan na. Ala, comment ni viewers na tasika. Tas kung napin Ako mapilaw. kung napin ni Sir Leo Bautista na tikat, agnanayo nun nga ay ayatan kan tuman may kunan. Jak amo no, jak Among ana kami timbagam ide. jak amo no request. I-mention ko namno kasi katam nun makita tay comment da o di. Awam, Itugtog da tay nagam musika. Kasi One. Oh, go Justin ko na. Mas Batido. Ngayon siya ko na din. Sharon Sika. Wow. Coming from Sharon's Dayan, Justin Iso nga, Agsusumpot ka. sikanto la tati Queen Misika Biernes Sherens nga na Emma. Yes. Taday ti kadwa may agin na Emman sa sika. May katlo pa lang nga umay na.
Amo na gikambyon. Sige. Wow. Ma'am Juana Marie Pascual, hello. Ayan. Sawali pa nga requesting kami man pay patgan. Tapos kasakit, mapatgante amin. Ma'am Flores Mads, hello to. Ayan. Uri ka na Yeah. bannog si ka. Na awanti bannog na. Nga nang buya ka na tayo. Thank you so much. Oh, ma'am. dito yun, te, dapel-pelegos na. Thank you so much, Kumadra Wow, Kumadra Janice Pasco, may pa-star ka na rin. Wow, thank you. Pumatayab ti star. Wow. Aha. Ayan. Ipaayman ni Melvin Diaz, kakabsat. Yes. Good. Orante, kag pelpelegos. Ma'am Marie Biado Rabina, hello to. Yes. Oh, pero may tira kuyag-yag ko na ni Auntie Lery sa binuyag liam kay ni Justin. Ande tag MML. Uncle Otarga buhat, happy watching Mani Paditio, London. Yes, hello. Oh, dito yung chatmate ko. So, Swab test kung ano sa so. Uy, talaga sika. Chatmate ko, naka-online ka pala. Gising ka ba o matutulog na? Kanina pa naghihintay ng message mo. Di ba ako makakaistorbo sa'yo? Chatmate ko, nakita kong nabasa mo. Sin ang nakalagay sa baba ng message ko. Mag-selfie ka naman o kahit sticker lang. Miss na miss ko na ang ating kulitan. Kung ba't kasi magkaiba tayo ng oras. Chatmate ko, tuwing tulog ka, ako'y gising. Ano ba naman ito? Kunting oras lang na makapagkwentuhan. Sang iglap lang kung ito'y dumaan. Happy watching Mami Erlinda Gabuat. Ito may Kumadra Febrero Chess. Chatmate ko nung una'y ini-ignore ko ang friend request na galing sa'yo. Hanggang ito ay inupset ko. Friendship nating dalawa ngayon ay nabuo. Chatmate ko, ibang-iba ang hatid mo. Nawawala lungkot at pagod ko. Kahit sikreto mo at sikreto ko, ganiyan tayo ka-close o kaibigan ko. Kung ba't kasi magkaiba tayo ng oras. Chatmate ko, tuwing tulog ka, ako'y gising. Ano ba naman ito? Kunting oras lang na makapagkwentuhan. Tuwing isang iglap kung ito'y dumaan. Happy watching Ma'am Cecilia Dumawal Martinez. Kasama rin kini Sir Tower Silence and Flores Mads. And hello to Ma'am Flores Mads, Ma'am Christy Almoite, and to Sir Towards Silence. Ko, maraming salamat sa iyong trust. Asahan mo, di ko yan ilalabas.
Kung kailangan mo ng advice at kausap, nandito ako. Huwag lamang malobat. Kung ba't kasi magkaiba tayo ng oras, chatmate ko tuwing tulog ka, ako'y gising. Ano ba naman ito? Kunting oras lang na makapagkwentuhan, isang iglap lang kung ito'y dumaan. Kunting oras lang na makapagkwentuhan, isang iglap lang kung ito'y dumaan. Yes, thank you so much sa nag-request. Yes, and kablaw po yun, Ma'am Gracia Tapia Asuncion na Saladino and to Ma'am Rowena Semana. Happy watching po, and Ma'am Leia Wagayan. Kasama kayo ni Ma'am Len Manlos Lakaba. Happy watching, Ma'am. To Sherwin, Betsy, Casey, Benson, and Ma'am Marie Awitan. Yes, ayan. And we would like to dedicate this song to 162 Eyes. Hello po kayo ni Ma'am Donabel Rivel Sampiao. Happy watching. Covers PH Care. And hi to Best Teresita Pereira. Catherine J. Morelia, hello. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. When my world is falling apart, when there's no light to break up the dark times, when I look at you, when the waves are running, show me that no way home anymore. Don't tonight. I look at you, when I look at you, I see forgiveness, and I see the truth. You love me for who I am. Like the stars hold the moon, right where they belong. And I know I'm not alone. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark times, when I
When I Look at You. Ayan. And ayan, sa bali pa nga request nga, may paikinya tayo niya. Aiza Sigera. O, diba? Kapanunutan kang Justin. Ayan, ipahiti man pwede ito nga sonata para kadagyan naka-stay pa lang iti Victory Live Jam. Ayan, enjoy watching po sa inyong lahat. Ayan, rag-rag saklata. Most especially para kadagyan sponsors me, nga ayat nga sponsors me. Nait nga viewers me, ayan, can star senders, ayan. Yes, request. How did you know? Ayan, back to zero. Ayan, kakabsat kablawag pa niyo. Ma'am Marie Biada Ravina, kasama iten ka ni Ma'am Nerissa Agustines Choco Gaceta. Ayan. Pinabainam nga mi. Once ka, medyo nakabsat yung internet ko. Ayan. How did you know manen kakabsat? Remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Oh, I never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know that there was an empty space in my life? You came by the right time in my life. Oh, I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Ibang version to, best. That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine
and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Yes, how did you know? Thank you so much. Hindi nag-request. Pasensya na po sa baling version 10 ay download ko. Aha. Yes, sa bali pa yung request patgan man ni Melvin Diaz. Request man ni Sir Philip Manibog. Pilpile Guzmanan apay. Nakapsut ti internet. Okay na. Good morning, Jesus. Yes, it's me again. But I didn't call this time to get forgiveness for my sin. I called to talk to Mama, and I know she's there with you. If there's a phone in heaven, then Jesus put me through and give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time, for I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. All the things I should have told her while I still had a chance. But one day, Lord, you took her with no warning in advance. And I'm begging now, please give me one this opportunity. If there's a phone in heaven, let my mama own to me and give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time, for I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. Yes, if there's a phone in heaven, put my mama on the line. Oh yes, sa bali nga request. Yes, ayan. Manibig ni Athena Jedril Rayo.
Yes, manipod pa lang ni Athena. Burikat nagrigat si ka hangaming han ngamin nga awanti kasi ngamin ni. May ka na poison. Mom? Buri Rugi din si ka. Nagrugi kaya mo si ka. Isuriga na deta. Makiarikap ka. Oo. Narigat na ti video kay tatata si ka. Every day I love you guys. Yes, every day I love you. But I believe That some things are meant to to be, be. and that you make a better me. Every day I love you. Never thought the dreams came true, but you've shown me that they do. You know that I am something new. Every day I love you. 'Cause I believe That destiny is out of our control, and you never leave until you love with all your heart and soul. I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I am. Every day I love you. Alright, this song is dedicated to all of you guys. Cause I believe That destiny is out of our control, and you'll never leave until you love with all your heart and soul. If I ask, will you say yes? Together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you, and I'll give you my best. Every day I love you. Alright, Yes. that's the song. Every Every day I love you. Okay, sa bali bang pahinga sunata sakbayan kami ito back to band. Gold Digger man ka absat. Manipod pa lang kini Melvin Diaz. May ka mamatagrong up dito eh. Diya ka muro nga absi ka. Alright, ayan. Dito Gold Digger nga request ni Ma'am Nerissa. Inoya Agliam. Pinoy Agliang. Oh, sige, yan na. Yes. Oy, tinakbaba, itaka. Wah. Nakapsat si ka. I-volume mo. Agre ka. Nagpuli gusman talaga dahil nga cellphone. Ika di ko lang basit, agpilpilay gusan. Pulpuligusan na kalatan. Oh, kasla isuna. Ay. Sige. Sport fee sa atin lipas ko, agraman play, ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho, jay Amerika, dundun dolyar ko.
Nagabrodak o darling ko, kirin pawit ko tikit daw mo. Milyon-milyon ang kandidat din regalo. At tuya ka nagbalik bayan, tapnon umay ka sa rungkaran. Asawain ka kuman, ngimsyak metenti tinalikodan. Basta wak mataw galing, nadamit din sa baling. Nagrin patawit ko isupayen tinangiduli. Oh yes! Pasduras! Yes! Original de Larissa Binoy Agliang. Sport visa nilipas ko, agramat play ang ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho, jay Amerika, duntod dolyar ko. Nagabrodak ko, darling ko, gating pawit ko, tikit daw mo. Milyon-milyon, ang kandidat ni naging regalo. At tuya ka nagbalik bayan, tapnon umay ka sa rungkaran. Asawain ka kuman, ngimsyak metenti tinalikodan. Basta wak mataw galing, nadamit din sa baling. Nagidin patawit ko isumpayan tinangiduli. Aray. Ay sayang day di balay lotikot sa jingsing aritos ken kwentas relo. Day di bakya sapatos bikini bra cutex ken eyebrow. When biag ko. Day di make up lipstick pagkulot pagpukis pag ikuko. Kawan iti parlor mo. Ay. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt sotana vestida ken medyas ngintit. Day di paglutuan. Pagrekado, ken katulong a 20. Apo na ka sika. When biyak ko, sayang dinig television, Betamax refrigerator, washing machine, electric fan, air condition, ken radyo. Lola wagaw. Hindi di kaldero, banga, kaserola, pariyok, ken aklo. At dapay tikot sara. Tinidor, abrilatay mo ko, buning pagasa, timba, ken tipalanggana, biyak ko. Nakakaskas ang tinpay mo, biyak ko. Di mo malapinan panuno. Di mo malapinan panuno ti sakripisyo. Inikan kami tusto. Talaga ket kompleto. When biyak ko. Tadape katre. Ikamen. Pinggan paglutuan, lamisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pin, pentel, pen. Ano pintelpen? Ano pintelpen? Mauma ako. Mauma ako namang ibagapay, di na dumapay ng inted ko. Rebeng na laing. Rebeng na laing tapod numit, ket talagak si kaket man nang ikulbo. Di mo man lamalagi. Tabayat di dayti sabon. Shampoo. Pag-abot ti kilikili. Tama na. Pag-ingat pagsipilyo. When no toothbrush tap no laing may katatartar. Tangipen mo. Talaga si ka. Talaga si ka ket gold digger ka. Nakaro mo. Di ka pa'y lagkupad. Ano? Isukat na kedin, tamakamalas, kinamanaw. Di ka pa'y lagbalin nga bullfrog. Ay, apo. Bow. Yes. Oy. Oy. Oy, agluluwa, Teobeng. Nagsakit ulok si ka. Nagsakit ulo. Isa. Practice mo to man. At akong kuna ni drummer, I love you ka no. I love you too. Request. Talaga si ka. Ang ni palong data. Anakan mo nga ibaga. Oh, I love sige. you ba? I love you ba? Abrababa. Nagmayat na dyan pilang ibaga na siya. Oh, sige, I love you. Oh. Si request ni bro, Lucky Dave Morales. Yes, I love you ka no. Lagi siya kakatubak. Oh, Para kini Parang Ma'am ano- Liza Lan Morales. yes. Ayan. Tay ingungutan na, kendungtungon na nga.
asawa na. Oh, okay na. May kan Justin Bieber. Oh, this finds the way to your heart. He said, I love you. Please say you love me too. These three words, they could change your life forever. And I promise you that we will always be together till the end of time. But maybe I need a little love, and maybe I need a little care, and maybe you, oh, you need somebody urgent. If you do, just reach out and I'll be there. I love you. Please say you love me too. These three words, they could change our life forever. And I promise you that we will always be together. Oh, I love you. Please say you love me too. Till the end of time. Say you love me I love you. I love you. By Ayan. Celine Dion. Oo, requested by Sir Lucky Dave Morales. Ayan, sasagot na kini Mama Lizelan Morales. Yes. Sabali pa yung request. Pangaroray na pong natin kadwa tayo. Yes, ayan. Ah? Ayan natin And thank you so much, Sir Ronald Janet And Ma'am Janet Taroma Yes. for the stars. O, dati man na request man pa para kadagiti agpakada kanuman I can say goodbye to you. Oh, sige, tiraong. Sige. Para man kinte nag-request na pananan best, I can say. Okay, yung kas request. Pinipili ko ang Del Monte Carbonara. Iba ang sarap Del Monte. And Ma'am Didi Costan watching from Hawaii. Hello po. Ay kasama tayo kanyo Jeds Marzan de los Reyes. I can say goodbye to you. Dedicated to the one who requested this song. You say it would be better if we stopped seeing each other. If you had only met me first when you were free. 'Cause now you've got commitments. I should not expect things from you that you can give to me. Oh, but baby, can't you see? I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Neither of us planned that we would fall in love this way. But since we did, why should we be apart? Sometimes some things happen
that can never be explained. Now it's too late for me. I've already given you my heart and I can say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. And I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Who knows why we choose, if we choose the ones we love? Who knows why we do the things we do when we're in love? I know that you're a decent man and you try to do what's fair. But how can I forget all the feelings we have shared? I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. I can't tell you goodbye. Yes, request pa lang manibigyan natin Jocelyn Turate Agidan. Ayan, para kayong ka-auntie. O, madama pilat buya na. Thank you so much. And Mami Arlene Dagabuat, I'll be watching too. My niece from Hawaii, Ma'am Marilyn Pagirigan ko na ni Mami Arlene Dagabuat all the way from London. Thank you so much. Kasamitan ka ni Erica May Pablo, Ma'am Nerissa Agustinestio, kasamitan Ma'am Urduha. Uda Undo. Ayan. Sa bali pang pahinga request. Ayan, back to band kakabsat. Andata Melvin. Ha? Okay. Para kada kita agur-ura, ikintay makin request na agurayak biyag ko. May kahan. Yes, sa bali ba yung request sa Gurayak? May sagsahot namin kada kayong viewers. Oh yes, new drummer. Timteng manin iti sardam ururaye ti sasangpet mo. Kaano nga ta ubiyag ko mailiwa kun bara ni agek mo. Nadagsen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, baring mapasangpet ka. Agurayak biyag ko, agurayak ti sasangpet mo. Maladingitan una ito'y puso. Gapot kaawan mo si bay ko. Agurayak biyag ko, agurayak ti sasangpet mo. Maasyan ka kadi kanya rin
Rinabiinga agsang sangitan. Hello to Sir Perfecto Jovelin Caigal, and to Ma'am Mary Awitan, Sir Rino Bautista, and to Erica May Pablo. Hello, happy watching. At sabi ng Auntie Marlene Maneha, Eli, Auntie Vilma Pusang Maneha. Kasabi ng Uncle Lito Manuel. Hello. And to Ma'am Amelia Gaya. Dimteng manin iti sardam oraye ti sasangpet mo. Kaano nga tao biyag ko mailiwakon bara ni agek mo. Nadagsen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw kukin ka. Tantanawagan ka abay titawa baring mapasangpet ka. Agurayak biyag ko, Ubiyag ko, agurayak di sasangpet mo. Maladingitan una ito'y puso, gapot kaawan mo't sibay ko. Agurayak biyag ko, ubiyag ko, agurayak di sasangpet mo. Maasyan ka kadi kaniya, rinabiinga agsang sangita. And thank you so much. Agurayak biyag ko, Ubiyag ko, agurayak di sasangpet mo. Maladingitan una ito'y puso, gapot kawan mo't sibay ko. Agurayak biyag ko, ubiyag ko, agurayak di sasangpet mo. Maasyan ka kadi kanya, rinabiinga agsang sangita. Maasyan ka kadi kanya, rinabiinga agsang sangita. Thank you so much, Sir Rino Bautista, for the stars. Wow, thank you so much. Sinag-25 ta. 30 akan yak 20 ken ka. Aha, ayan. Sa bali ba yung request tayo Ma'am Paypad gan manipid kini Ma'am Hilda Kadaga. Yes. Kas kadagsen ka naman iti Cruz. Wow. Okay, ayan. And hello to Ma'am Jose Riseta Bukbok and to Ma'am Cristel Moite. And Yes. Hello. Ma'am Maria Ventura, hello to Ma'am Jessalyn Lagat. Happy watching, Ma'am. Lola Dor Gabwat and to Lola Erlinda Gabwat. Tuy puso ket na igala, nagiptong keledaan, kasilajak malasata, panubo anaruay, ngayon ka insang bay. Nui di tilubong ko, ket nagsagabag en lindo. Kasi di Diyos sapo, ket nailiw-liwan ko, di pa nang irurumen mo. Tiin baklay ko apanay, Ket kasla kadagsen iti krus.
Timanterak asianos Kapatid anong tento Lalaki ang manilala Aya't ngayon ka inuwawa Itanda ng alangon Puso ka na ilumlong Kalasag ko di ang nanayong Dahil-diliday hanapasara Ragsak isim mo ka Nga awan niti umagpa Hello, Sir Genesis Cortez and to Ma'am Marisa Ventura. Sir Rene Natividad. Sir Genesis Cortez, hello. And to Mark Anthony Dumlao. Kaya, Uy pusong ket na ikala Nagitur keledaan Kasaladyang malasatan Panubok anarway Ngayon ka insangban Nu'y di tinubong ko Ket nagsagabag ken lindo Kaasi ti Diyos apo Ket naililiwag ko Di pa lang irurumel mo Tingin baglay kawaparag Ket nasalagad agsen iti krus Ngayon tingin na panakainarus Timantiran asianos Kapatid adung tento Lalaki ang manilala Aya't ngayon ka inuwawa Itanda ng alangon Puso ka na ilumlong Kalasag ko tiyag na layong Dahil-diliday anapasaran Raksan kisim mo ka Ngawang niti pumakan Itanda ng alangon Puso ka na ilumlong Kalasag ko tiyag na layong Dahil-diliday anapasaran Raksan kisim mo ka Ngawang niti pumakan Dahil-diliday anapasaran Raksan kisim mo ka Ngawang niti pumakan thank you so much, Uncle Amerlito Manuel. Kasama tayo kay Ma'am Pasareka from Hong Kong. Yes, Until Linda Cabuat and to Ma'am Yes. Rosemary Guillermo Hao. Thank you for this, Sir Irineo Bautista. And hello to Ma'am Evelyn Rumbawa Pamit. Alright, yan. Sa bali mampay nga request. In kami mampay patgan. Agnanayin nga ay ayaten ka, kakabsat. Request ni Ma'am Rosemary Guillermo nakita si kanina. Yes. Sir Leo Bautista. Yes. Sir And Jackie hi to Wallace, Sir hello. Jackie Wallace. Yes, second voice. Yes, thank you so much. Di paten kan di ko nakngem saan Tana irwamak ayat anay sang-sangayan Ayat akin alikaguma Ngayon pa ay mo puno pagkaragsaka
Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw amin nak makikita Dagidila ruay nga inangaw ta Tungrem lulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungen ka Uray painu imatiyo ka Pimanaw ka adinak pakada Magudas man day tuy biyak ko Agmay-may sa katuy puso Hello, Ma'am Ana Flor sa Laguban, Pascual. Uray awan ka malaglagip ka Sir Leo Bautista Dagidila daw amin na makit kita Sir Jackie Wallace Dagidila ruay nga inangaw ta Ninong Rene Natividad Dumrem lulwa tunggal mapanunod ka Mami needs and Sir Will Manuel Uncle Amelito Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imatiyo ka Bimanaw ka adinak pagkada Magudas man day tuy ko Agmay-may sa katuy puso Hello, Ma'am Evangeline Agliday Avila. Happy watching, ma'am. Also to Uncle Amarlito Manuel. Ma'am Ivy Rumingked. Happy watching to Ma'am and Ma'am Len Malas Lacaba. Agnanayon ngay ayaten ka Yes! Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imatiyo ka Pimanaw ka adinak pagkada Magunas banday tuy biyag ko Agmay-may sa katuy puso Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imatayo ka Pimanaw ka adinak pagkada Magudas man day tuy biyag ko Agmay-may sa katuy puso Ate Zenio Jose Basilio Agnanayon ngay ayaten ka Yes! Kasama kini Ma'am Nerissa Agostina Sioco Gasteta Kasama Tunina kini- nga Josie Arisa Tabugbog Oo. Mami Needs Ayan. Yes, lalab tayo amin, dagiti viewers tayo kasabit ng sponsors. Yes, Wow. sa Terlin Tagabuatan Agnanayon. Aha. Ana Oh, anapay sikat i-request dito. Ana pati request na dita Yes. Habang dapay oras tayo kakabsa, titira tayo lata. And Beshi Cristial mo ito, oy, datat request na tayo na agnanayon nga ayatan tayo. Oo, ayan. And Jeffrey Calabitin, hello sir, di ka malipatan ko na si request na. Itira tama na. Di ka malipatan? Oh. Sige. Sige. Ang mo ba nang kita request si ka? Wow. Patgad tama nun. Ayan, again, kasabitan kabgablawan tapay ni Ma'am Leia Pascual, thank you ti Adu.
O, Ayan, apay ka di- nung hindi yung malipatan. Di tayo tumalipatan, ti pinangdungdung mo, dakin niya tayo. Yes, ah. Yes. Uncle Adoy Gabuat and Mami Erlinda, hello. Kinunam kaniya kidi nga umadayo ka ngem subliyen nakto dayta din karimbiyag ko pusok nam nama ketinururay ka aldawan naglabas kanayon ka aseksegaan tawag mo ken sura awan man tinak mauray Kuya Puraw, present. Nakariingon. titunggal darigma ngay nakamaymay sa awan ti marigna no dila sa entoy kaungga lipaten ka kuna We love you, Uncle Amerlito. hindi ka ba elanday ti puso daging gaita ay ayaten kalagta tawin na naglabas diyan anak kalipat At tatay lyrics dyan mo king ni Aisa, isukit kita. apay kami na di ka malipatan tinoran-oras ka tiyak dato'y kaunggat lupay nung ikul bumisukat mo di sa bali sa amin niyayan ay itaman inwaksi di ka malipatan aniyan na nagsakit idi mapanegnega nga adaan sa bali tin ka insuba maemken panusa tin ka insuba na mundo nga aya nagalaeng di makuna di panusa Tim na ba sa tibuging ko si ka? apay kami na di ka maripata tinoram-noras ka di at dati kaunggang nupay ruin gulbong di supat mo di sabali sa amin niyayan na yan hingkam mo hinwaksi di ka malipatan apay kami na di ka malipatan pinoram-oras ka di at dati kang lupay nuin ko mong isukat mo di sa bali sa amin niyayan ayan ingkam man hinwaksi di ka malipatan Alright. ang isukat mo Nay, apoy na Yan di Jessica. sa'yo. Melvin. Apa yung nakadugsol pa Apay na dudugsulan na si ka Melvin. Wow. Ayan. Mami Erlinda Gabuat, thank you so much kasamatan ka ni Janelle Takmo. Wow. Ay, ayan. Sumaro ng mga request. Ayan, pagkanta yung mga request man ipag kaniya, Sir Richard Pilar. Aha. Apa yung nakadugsol pa Apay na dudugsulan. Ano na makaringgor? Ayan. Nick, Mami Erlinda Gabuat, thank you so much. Apay si ka, the replay na. Ayan. Amelia Gaya, Sir Gian Parawan, hello. Kasamit ka ni Kuya Blue Seal Puraw Casanieda. Oy, chains court ka naman, Anliso naman nagbantay ka nyata yun si ka. Hanga ni manager. May, madamapay lang ti paurok na.
And Ate Zelia Basilio, thank you so much Ate ta nakakamakam ka. Kasama tayo from Jeddah, Saudi Arabia ni Ma'am Charito Soriano de Fonturum. Thank you so much. Sir Napi Morales, hello sir, and regards to Ate Cherry Morales. Happy watching. Ayan, sabali pa yung request through the years man kakabsat. Beshi and Ram, happy watching too. One day. Ayan, ready? I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Hello, I'm Jennifer Gill Oclos. Can't remember what I used to do, who I trusted through, I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seemed to me need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had it down. We've always walked in sound. I've learned what's life about by loving you through the years. And hi to Bebe Jen. Bebe Erika may Pablo, hi. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Yes, thank you so much, Pilar. Sir Richard Pilar. Yes. Ayan. Thank you so much. Yes, kan kablawan tayo pa ni G-Man ho. Hello ka naman kini RL Caballeros Vlog. Wow, Caballero. And dating araw din tayo sumaroon na pa yung request. Hello to Ma'am Rosalinda. Ma'am Rosalinda. Ayan. Team Mayabsi ka. Ayan. Rosalinda
Padilla. Ay, diyak nakita nga min si ka. Okay, para man ka na kita yung naghihintay. Bakit ngayon lang daw sila dumating? What? Yes. Oh my goodie. Adam, adlaw ko si ka. Apay. Di ka man nagpulot at tangal daw. Ha? Di ka man nagpulot at tangal daw. Tanong mo sa akin. Ape nga, Rod. Aray Oh, data. Awanon, nag-brown out dun. Basol na. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso Beste Rosita Ferrer. mayroon ng lamang? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana, sana aking yakap aking yakap-yakap. Ang iyong kamay, lagi ang aking Lagi ang hawa. aking hawa. At hindi kanya Bakit ngayon Bakit ka ngayon lang ka lang dumating sa buhay ko? buhay ko? Pilit Pilit binubuksan binubuksan ang sarap. ang aking puso. Ikaw ba Ikaw ba ay nararapat sa akin? Dapat sa akin At siya ba'y at siya dapat ba ko nang dapat limutin? limutin? Nais kong malaman Nais ko malaman Bakit ngayon bakit ka ngayon ka lang lang dumating? Wow, islang Beste Rosita Ferrer. Oy, wow! Santa Claus is coming to victory! Malipad kini Sir Richard Pilar. Oh. Wow, thank you so much, In Sir Richard. advance. In advance. Kasama Yes. kina Uncle Amalito Manuel. Yes. Ikaw sana Sana ang aking ang yakap-yakap. aking yakap-yakap. Ang iyong kamay lagi ang aking Lagi hawa. ang aking hawa. At hindi kanya At hindi kanya. Bakit ngayon Bakit ngayon ka lang lang dumating sa buhay ko? buhay ko? Pilit Pilit binubuksan binubuksan ang sarado ko ng aking puso. puso. Ikaw ba Ikaw ba ay nararapat sa akin? Dapat sa akin At siya ba'y at siya dapat ba ko nang dapat limutin? limutin? Nais kong malaman Nais kong malaman Bakit ngayon ka ngayon ka lang? Bakit ngayon Bakit ka ngayon ka lang lang dumating sa dumating buhay sa ko? buhay ko? Pilit Pilit binubuksan binubuksan ang sarado ko ng aking puso. puso. Ikaw ba Ikaw ba ay nararapat sa akin? dapat sa akin At siya ba'y At siya dapat ba'y ko nang limutin? dapat limutin? Nais mong malaman Nais ko malaman Bakit ngayon ka ngayon ka lang? Nalataw ka. Ba't kasi ngayon lang ako dumating? Si Kuya Puro, ba't ngayon ka lang nagising? Ba't ngayon ka lang nagising? Pati ni Ate Castañeda Petit. Oo. Bakit ngayon ka lang? Oh, naka-short taxi ka. Isong Naturod ka. Isong naturod. Oh. Bakit ngayon ka lang? Kagusto mo? Dumating Yes! Tinawar na po na request. Malipad kini Ma'am Teresita Ferrer.
O, parang kadang tayo milk tea tayo. Yes, dumanon si ka. Happy watching to Ate Castañeda Petit. I-search mo man kanta ni Uncle Fernando. Bakit ngayon? Ni Aba. Oh, ni Aba. Oh, sige, Aba. Ni. At tapay lang si ka. Thank you for this, sir, sa Ate Castañeda Petit. And happy watching to Uncle tuloy, Sir Prudencio Villa. Uncle Fernando ko ko sa... Ay, search mo. Yes. Ang I-search mo si kangkasa ka. nagpailang madama kay. I-search mo si ka. Wala pa dasam ka 1 oras na Eh. yun. Sigurado ka na tayo milk tea si ka. Oh. Diyan kami cellphone so kung kabisado si sige. ka. O, Saturday ka naman nun. Ay, Saturday. Oh. Yes. Oh, sure. Okay, request manipod pa ilang kinang Merlito Manuel Fernando. Fernando po ko na naman si Fernando po full movie kung... Ayan, Fernando by the Aba, yes. Ayan. Ang kabambanwag, dagito yung Aba, dagito. Oh, sika, dagi talaga tayo kabambanwagan Yes. tayo di kapakbagatan. Aba, kada asin, dagito. Betchin. Oh, di ba? Napananan. El Pelegos mo pailangan. Sheka Hops, happy watching too. Yes. Ayan, pasayahin ang kainan with Coke. Aha. And ayan, natita request mo ng Uncle Amer, Lito Manuel. Uncle Amer, hey, this is your request. Pintasan nyo. Yes. Talagang melt my mind. Sakman. Sige, duwa na, Besh. Dapat kerkas na guys ko. Sino muna, Sika? Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bagagos were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seems to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining up for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend, Amelita. Oh, wow, Uncle Amerlito, this is for you. If I had to do the same again, I would, my friend, Amelita. Amerlito. Yes! Nagbeti piano musika, naglaing ka talaga. Nor did rain, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your Rifle sika. Ay, rifle, sorry. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the full night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes how proud you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining down for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend, Uncle Amelito. Ay, Uncle Amerlito. There was something in the air at night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the
the same again, I would, my friend Fernando. Yes, if I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Alright, ladies and gentlemen, ipaimagod natin yung maudi nga sa natry kakabsat at dagitag birthday, happy birthday na nga ro naman apo kini Kumadre Elsie Gaya. Yes, happy birthday, Dagitag Kumadre. birthday na tangal daw to my cousin Mark Devin Father. Happy birthday from Kurimao. Ayan. Ken, amin nga birthday tatawan labas na. Yes, sa bali nga requestin kami man pa ipaay manipod kani Kuya Blue Seal Puraw ka sa niyada kanta na po one day. Thank you so much once again to our viewers, solid sponsors, kan kasamit and shavers and star senders. Sometimes late under the moon, and thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, that our children will play. One day, one day, one day. One day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed in the songs of the innocent. Blood drenched pavement, keep on moving to the water stays raging. In this maze, you can learn your way, your way. It might drive you crazy, but I'll learn to push it away. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down, So when negativity surrounds, I know someday it turns and becomes your love. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, but one day, one day, one day. One day this will be changed, people the same. Stop with the violence, stop with the hate. One day we'll be free and proud to be under the same sun, singing song of freedom like we are. Yes. We are. We are. We are. Thank you so much Uncle Amarlito Manuel for the bonus. Yes, thank you so much, Uncle Amarlito. Yahoo! Yes. Once again, thank you so much. Have a nice day, everyone. To our sponsors. See you again tomorrow, our viewers. And we love you guys. Thank you so much, everyone. Yeah, see you again tomorrow, guys. Yay! Thank you. We love you all. Wow! 10K 10,000 bonus bonus only. Wow! Yeah. Thank you so much, Uncle Amarlito. Madakay taglagtun si ka. Baka marag na stage Yes. awang pagpasimpa. O, Thank diba? you so much, Uncle Amarlito. And to our customer ko namin kakabsat, thank you so much. Kadagiti timuto kita tanghal daw. Kaya dagiti star senders, sharers, solid viewers, top 1, ken nang naman apo dagiti na ayat nga sponsors iti Victory Band Live Jam na palaus unit intay panag yam-yaman kada kayo amin Ken, sa pada. kaya kumantiag yaman manen, Kati Jay. Nang surprise. Nang surprise kanya kaya. Thank you so much. Yes, we love you guys. See you again tomorrow. Yes, bye. Tawin ta nagbaitang, saan nga isut lapeda sa ngalen,
tani aya Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayaten ka biyak ko tiyak na